Nimba na oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilayang channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Naglokon. Syakit din ti pangibagaan na iti kasyay. No saan ko maasarampiting ti anak na. Isupaykit din dinangidano ni ti bagbagi na ni Jonas. Aday siguro napasama ka dakwada ti kasyay. Sa bagay, ni mo ti kayat ko amaasa ko ni Jonas. Saan kiti ano asinuladitan? Nang runa day jay nga Eloisa. Kasano da ito yan? Sumangpot ni Monique. Katuray mat ni Jonas. Sumangpot mat dito Pilipinas. Hanya nga tayo ti pampanunutan mat ni Jonas. Sapulan na nga ta ni Eloisa. Sana mabalin. Uray pa'y di adalan mo na may sana profesional kan bumaknang dayjay nga Eloisa. San kulat tangay palubos sa subyan ni Jonas. Ni Eloisa ti umaw-awag. Hello, friend, Madam Eloisa. Naidaitan madam. Nakaturpos kan, nakapasa ka gaya man iti board exam. Wen, ngam kuma, no anya ti awag mo kanyak, isulatan. Nasingpet ka talaga, Eloisa. Saan ka lataan na panakkel? Tonyang, awan mo ti rumbang nga ipagpanakil ko kat. Dagiti parabor ang nagunod ko, kat parabor amin ti apo. Saan tayo kumaarumbang nga ipagtangsit? Bueno, ipagpanakil, saan ka di? Wen matkit day. Itilak city naramit na kanya. Adalat na panagputin ko iti Diyos. Eloisa, No bay, saan ko ang malipatan ti kinaulpit ta, Tonyang? Nga may tilak city amin. Agyaman na, iti inaramit ta. anya? Agyaman ka kadakwada? Saan ka maawatan? Inirurumunda ka lang arudan, agyaman ka pailaong? Saan mo amawatan ti kahet ko sa Tonyang? Talaga saan ka maawatan, Eloisa? Amom Tonyang, numaminsan, pagyamanan tayo dagiti pan nakairuruman tayo. Ta, isu dati mangitunda iti baligi kada tayo. Ay, matkit di Tadagiti may ruruman ka no, kat ti Diyos ti manarakan. Gusto ka Tonyang, kati naramit na Tonya kandida, kan Mayor Solomon, tinangiduron kanyak. Tapnuton uyag, ti harapaap ko. Kat, tindad na kada kami agatan. Nga imbagbaga iti ni Tonya kandida, anang ilakwak iti ayat ko. Wano nang sukat na hidayat ko kan ni Jonas. Isu tinaramat ko. Wow! Kastay kayam? Ngam, saan pa yan nagpating ka dita ti harapaap ko, Tonyang? Anya? Kinapudno na. Itultuloy ko ti agkadalita. Anya? Kat no nagturpos kan? Nakapasa ka pa iti board exam ako na. Wen, ngam, nayunak pa'y tinaadal ko. Anya? Adapay sa bali akayat ko aragpaten. Ngala, tarabayan nakakumati Diyos, Eloisa. Matunuyan dagiti arapaap mo. Agyaman na. Kano'y palubos ti apo. Agsubliak dita. Kat adakayat ko ang mapasama. Anya? Sige, Tonyang. No makaawid ak dita, when no makabakasyon agkita ta. Ay, alaman nga rin, Eloisa. Kailiw ka mo tan, friend. When Tonyang, uray siya. O sige, kasta pa ya. Bye. Bye! Uy, nagkasatan ni Eloisa?
Adalon. Ang agad adal kanupay. Anya jay kunana nga agsubli. Taadda kayat na apanagnagan. Sa dinaw ti kunam apangawisam kada kami ken Uncle Mau anak kau. Ken uray ni sila akasinsin Mau. Mangan tayo iti maysa kadagiti nalatak a panganan, tatang. Anya? Itreat kayo man. Abay, nalipatan nyo dahito nga aldaw, tang. Ay, anya nga amin dayto nga aldaw. Ay, Ala ni tatang, nalipatan dan ti kasangay da. anya? Ngam sakbay ang mapantayo mangan, mapantayo pa ijay mall. Taigatangan kayo iti pantalon, badok sapatos yutang. Anya? Ay, Wentang, day tati nayon ti regalo kada kayo. Ti ag-shopping tayo pa'y kada uncle kan insan Sheila. Apa, yagas tamat tilang anak ko, imbras ka. Sana kami na nakatuturo ko na papa. Hanggang po itinaramit kanyak ni Jonas. Ibagaman di agbay so kanya. Kinabkabil nakakadin ni Jonas. No, iti pisikal. Saan mat papa? Ngam, sinaktan na unay ti riknak. Gaputa pulos. Adi na yung parik na ti panagayat na kanyak. Tiawanan ba na lalaki? Dahil ka di pa lang mamirmirao tay ayatun na. Diyak ka mo. Ngam kasta ti panagriknak kan ko na, papa. Wow. Isulakit di ti imbarparte kan na. Pamanagnak? Ana sakit lat na tinakam na, iti panagsinadakan Eloisa. Ala-ala. Tiba ko na. Lipatang langan ni Jonas. Diyak, may kari, papa. Diyak ka mo na maaramit ko na ita. Ngamin, inayat ko iti kasta unay. Ngam apay at hinak maayat, papa. Iha. Aklunak, nagbalinak amaag. Nagbalinak anak ka bababala unay. Iti imatang na. Gapo iti nalaos a panagayat ko. Adi na nakita. Ngam apay. Apay adi na narik na dayta, papa. Saan ka ngagdanag ta sa langadek to ni Jonas? Sana mabalinday to'y pa ng insulto na kanata. Papa, Sana mabalin nakastilatan. Nudyak magusto ang tisongbat na. Makaraman kanya. Muna asumangpat ni Monik sa sumaruno ni Jonas, dawal? Sabaton mi kanoy airport. Anya nga tati mapasamak no agkita da Jonas ken Eloisa. Nagkita na. Sigurado masilbuan tinagubad na relasyon dato niya. Sigurado asaan akayat wenno ipalubos ni Madam. Awan maramiran na to niyang. Agtaray da. Sagkasardang si Soda mabalin. Nagkasarda ni J. America da Monik ken Jonas. So, sawan barikot. Nalaka lang di pa nag-divorce da. Tas andamot ngagpimpin na dag. Sa bagay. Nairan na lang nga nabilag kanauyong ni Madam Candida. Ken adda kayo apasurot na apaspasurot iti kayat na nga oray dakas. Kasi tinakunak. Trabaho lang doon yang. Kadikarik. Naklonan nak. Talali ko amin amadi. Nga aramid ko iti babaan ka ni Madam. Kasano kuma? Kunambat nga awan sa bali amastre kam a trabaho tamay saka nga ex-convict. Nagbali naglangan na driver na. Sana ko na may saka na iti pasurot na. Sumot la day taa. At takamot lang iti babaan na. Ibagak ti punoking ka ato niyang. Ato matyonong ko. Panagkunak. Umdasan day pang rugyan ta. Ay, sus dawal. Namnamaam laang nga nakayat ka.
Mangnamnamang. Tanadarisa iti managet ko kingkaton niyang. Pudot lati bagim day tadawan. Hindi gus mo lang awanan day ta amarigrig nam. Sana rabrabak ti bagbagak to niyang. Ipakitam kanyak tiki na pudno day tanga ibagbagam. Anya ka di apa nang iparik natin kayat mo. Ups. Saan ko maasabali ti pagawatam? Ken saan ka nga bidot nga agaramid iti kinadurso? Ay na, saan ko amay ladaw at ti kinaragsak ko, anak ko. Saan ko pulos namnaman, amagteng ti kastoy akasasaad ti biyagta. Naibaga din tatang. Tibiyag ket kasla pilid. Saan nga iti agnanayon ket adda ka iti baba? Wain, anak ko. Ulitek tatang. Saan pa'y ang nagpatingga ti arapaap ko ditoy? Nawatiwat pa'y ti dalan akayat ko adalya sa atin. Anak ko. Kalpasan ti panagadal ko iti abugasya. Ket makapasaak iti bar exams. Kayat ko ti sumrek iti politika. Anya ti kayat mo asawan. Sarkak ti politika tatang. Ket kayat ko ti agsirbi iti ili tayo. Anya? Ay, saus anak ko. Kaya rigan na apader ti dinungparan mo. Awan imposible iti Diyos saan ka di tatang. Ay, pudno umitkit di Adalaan kayat ko apanagnikan kadag iti mangirururumin kada tayo. No lakit di ta maikanak iti guntaway tatang. Aramba! Apay asaan mo tinungpal ti saraytaan ta, Mr. Huang Yo? Oh, anya ti kayat mo asawan? Anya? Di mo ituloy ti deal? Linoko nak, Mr. Huang Yo. Saan na mabali na kasalatan? Oh, Diyak kaya ti malukloko. Ibabanan. Agsagana day jaya, Mr. Huang Yo. Talaga diyak kaya ti palukloko. Anya ti kunayo para medyo kada kami, madam. Linukonak ni Mr. Huang Yo. Saan natin ang palkitulagan? Madam. Adda pa yun pa unaabayan ganyan ko kankwana? Gamawan ka no ti may deliver na kanyak nga epektos? Anya? Adda ka no sa bali apagilakuan da adagin ngina ti paggatang da. Kaluguan mo dita, madam. Talaga, iso mangbukol kay ti grupo abag balos kan kuana adawal. Anya, madam? Tambangan yun ni Mr. Wang Yo. Kaya nasawan, madam. Ada manan rinopak. Sigurado! Madam. Oh, apay ka sa tilangam dawal, mabuting ka, agtukyad kay ti biling ko. San, madam? Awan ka puting ko. Oh, ano ka sa karod ang tungbal ka? Kasagana kayo on breaks. One boss naman. Good. Nagidarmaskin bala. Kompleto. Uray may sa oras tayo makipinlaltaw. Nasayado basta. Saan ko kayat di mabaynan kin madam? No problem, boss Dawel. Sige nga din. Mabandayon. Sigurado nga naman rin bonus tayo. No mapatay tayo na dyan, Mr. Huang Yo. One breaks. Amoy mo din ni madam. Galante. Ni ada mamigat, sino mamigat? Ako na kayon. Lumugan kayon kadagiti na itodeng nga pagluganan niyo. One boss. Awan kaya, breaks. Inaramid yung matlang timbilin ko asukatan nyo tiplit number na kitilugan na ya. One boss. Regla doon. Good. Sige. Acting na kayon.
Madamdamalan. Agbali na headline iti damdamag ti maipapan iti dayang wangyo. Sakit din ti kalkalabanan na. Tunyag! Madam! Mangyag ka man iti nalami sa mainom ditoy. Tali, sobrang ti kinabarat iti panawan. Wen, madam. Mangalak iti ice cold juice. Agarukan! Patay-patay! Wen, madam. Sakit din ti kalkalabanan na. Award na saya ta pagpanagan na. Anya ka no? Sus! Anyaman nga tan ti pakaragsakan ni madam. Kun sa di numanon, tinangibaunan na kadatawal. Banat kakadwa. Santang may kaniti kong daway ni Wang Yung agbiya. Banat kakatwa! Sibay! Awan ni Pati tayo si Bibian! Banat lang ka! Madada! Awanan te. Magpinpindal to ka na tayo. Brex! Asit kam na kitawanan bain. Kat siguraduan nyo ang tayo ni Wang Yung. Uwan, boss. Siya akong di mapan. Sige, sige. Sikat yung masilag itilugan ni Mr. Wang Yung. Anya? At napasama ka pinaltog? Kat may sagang ganaat kan kakadwa na tinaambos? O sinalbag. Sino man nga tanti akinarami titiday tahebe? Anya? May isa ka dagiti at dati resistaan dagiti drug personalities. Huwag niyo ko nam tinagan na. Kas na ka di. Nasaya no kas tagam. Natili ko masibibiyag ta na pagbundo. No asino dagiti kakadwa na hebe. Sige, sige. Kaya't ko amang iwayat kayo itinaununang investigasyon. Sige, sige. Bye. Sino nga tati ng batambang ididayad tao? No drug dealer. Amang ano? Adda pa ka naigan ni Donya Candida. Anya ka di man nanti problema yo, papa. Aldain report kanyag ni Hepe. Adda ka no tinambos da kat may saganggan na at may sa biktima. Ay, madadahal ti reputasyon nyo kas mayority dayta, papa. Ngam ti pagimbagan na. May isa ka no a most wanted na yataw. May sapay ka nagiti at detinistahan nagiti drug dealer. Apay, papa. Agraira ka di manan, ti pan nakaiwaras ti may panik nga agas. Naisardeng iti kalabas nga madamaran. Papa, ti kumupuon ti marebek. Mas tawag. Tanagbalimot at drug-free to ili tayo ti kalabas iya. Ngam at damaran may padbada magmatiltiliw da aposer ken users. Ada ka ti ata po nyo a dealer dito ili tayo, papa? Adda. Sino? Ni Donya Candida. Anya? Saan ngagbidot da jay, tas siya ti mangibulgar iti maldi nga ramin na. Kas tagayam ti kadakas ni Mama Candida? Wen, ada ka di pa'y ganas mo amang awaking kwa na iti kasta, itintutawan sir-serbim ka ni Jonas. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggap kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang.
Agyaman na kada kayo, Uncle. Nagdakkel ti na itulong yu kada kami. Saan mo panunutin na ita, Eloy, sa anak ko? Sino pa'y kumatiyag titinulong saan na tayo? Saan kami anarigatan ang nagsapol iti pagnaidan mi ni tatang, Uncle? Kasta na tibiyag, anak. Saan kami makapagsubsubalit kada kayo, Uncle? Iso nilaangan apo Diyos timang subad kada giti kinain bagyo kada kami. Walay kalakit dinaya. Saan mo pampanunutin na ita? Pudno ang naghabang kami, Uncle. Menos presyo mati abang mi. Anyakit nga rudan. Awan mo't sabsabali ka na tayo. So, saan mo pampanunutin? Uno pagdanagan na ita. Tapakaragsakak mo, ti makatulong ka na kayo. Agyam anak, Uncle. Ken sana may satyal daw, Eloisa. Ti biyag, ket kaslapilid. Laita ko ma, ti panunutan. Nasimpot ka anak mo kasinsin. Ket amok, adayaw ti magteng na. Ay, day tamat ti pagyama anak kasinsain. Ken masirib. Ang asam rayta, aday ti top 10 ti CPA board exam. Talaga nga inggaed na ti nagadal kasinsain. Ta adda kayat na ragpatan. Kasta ti tao. Iso nga imbagakin ko na. No anyaman ti dakes apanggep na kontra kadagiti nangiruruman kada kamay. Agyaman kitday kada kwada. Anya, Tano saan da nga inaramid ti kasday. Nalapit. Asan ang nagpursigay ang nagadal kasinsain. ken dakkel tinaitulong tinted na kada kayo a kwarta. Ta inaramat ni Eloisa para tinasayat a panggep. Huwag kasinsain. Agam, anya jay naibagam kanya kit tinaminsan. Panggep na nga sublimat lang na di agatad inton makaornaw. Eh, isot ko na na. Ang kunak, adakin ko na dayta. Ket tita, agtrabaho, ken agad adal manan. Huwag, mga alakano iti abugasya. Talaga nga adda arapaap ti anak mo kasinsik. Ket kasi tinakunak, adayo ti magting na. Ket, agsubli ka na ijay ilime inton dumtang ti husto a panawan. Ket serken na ti politika. Sana dakes? Ang kasladim mong par iti pader. Iti kasta nga aramiden na kasinsain. Ay tati nagsarsaritaan mekin uncle mo anak. Dayta talaga ti panggap ko, tatang. Ang kasmet lang iti nakunak. Nabibilag dagiti inkadong paren iti dayta anak ko. Amaw ti kinabilag da Doña Candida ken Mayor Sulumaun. Tang, awan imposible. No Diyos ti agtignay. Eh, wen metkit di So, sapay la kumatamay ka nakiting gundaway, tatang. Nakita yung mat. Awan pa nagduras ti ili tayo. Wen nga raw. Ken adupay dagiti maipadpadamag nga illegal a negosyo ijay. Pud na day tatang. Awan lat maaramidan dagiti umili. Isut nagkunaak anarigat adong paren dagiti nakatugaw ita anak ko. Takkel mo ti pamatik, tatang. Dumteng tumitlaan ti panagbalbalyo. Masapul laeng nga adda agtignay ken adda mangidaulo. Kontento kayo matlang iti bonus yun dawal. Agyaman kami, madam. No, saya atin yung lakit iti trabaho yo.
Saan kayo malugi kanya? Aramidin mi mati amin nakabalan mi madam. Dayta tirumbag. Ano awanan di ba kayo madam? Kinana kami kumabay ka nagiti kakadwa. Sige. Kan, ato'y dawal. Ha? Igatang nyo ti pulutan kanino nyo. Wow! Nagsayat kayo talaga madam. Thank you. Apay nagtaka dito'y dawal. Apay apinanawam dagiti kakaduam nga agiinaw. Nagsubliak po lang na madam dama. Adalang itat ko king katon niyang. Anya dayta. Kaya't ka lang ibingayan ni bonus ko. Atoy, awatem ko ma. Bonus ko na. Wen, nang tet ngamin ni madami ti bonus me kat bingayan ka. Imbag man. Saan ko nga awatan dayta? Pabainan na kadipay man. Si Bobosong itat ko king kadayto ito niyang. Saan ko akayat nga ibagam to aginatang mo ti ayat ko? Awan kas na panunot ko. Basta kahit ka lang ibingayan ni tinapinta sa gasat ko, Tonyang. Anya nga tatirason? Ana ikanda iti bonus. Adayo pa yung mati December. Ay. Sa dino tinapananda. Anya ti pinaaramid ni Madam kadakwada ta inikan na ida iti bonus. Kanun gayam. At tanalipatak adinamag kandawal. Malagip ko dyan ay padamag. Nga adda ka na napasamak apin nalto. Kat may sa amaatap nga agiwarwaras iti may parit a droga ti may sa kadakwada. No kaano laang day di adda na ipadamag. Anasarakan da abang kay ti babae. Amaatap pa'y anaramas. Diyos ko. Anya day tuyan na mapaspasama. Agyaman na kiti panang sukon mo kanyak, dawal. Awan na na. Bili ni madam. Oh, kumusta mo ti Jay? Nasayat lata. Ngam sayang. Nagparti kami iti kalding iti kalman. Kasta ka di? Oh, di pumarti tayo manan ah. Ade wow. Ano ka sa senyorito? Jonas ko namlatan. Anya senyorito. Isuwag mga nagungot ni madam no birbir nga sang ka. Siyak ti makam mo, dawal. Nabayag kayo matngawan Naikawa kami di. Itikawan mo. Saanak siguro nga agbayag, dawal. Adanas kan nga si kasuk matlang ijay. Basta ka di. Awag gayam. Da magkumad nga imuna si mang puti asawa yo. Wan, hangam san na nga mo ngayon mo na aplanok ti agawid. Iso amas dawak langan. Idi sumangputak iti may sa amalam ije balay. Tasaan ko na nadanon. Kan ada imbati na anots. Ngagpa Pilipinasan. Yang amin tinabasama kaya. Kunakno kay kayon. Tanagkasar kayo ba yan? Dawal. Narigat nga isuro ti puso nga agayat. Iti tao asaan mo nga ayatan. Kasta ka di. Awan makunak kinimunik. Napintas. Baknang. Kan inaramid na amin nakabalan na. Tapno, ayatek lang. Saan ko nga mo? Kalpasan na. San kayo pa'y anada ni di anak? May saday ta. Ni kadi pa iloy sa tay ayate maging kayta. Saan ko ang mabalin nga alilawan ti bagik, dawal? Wan, ay ayatek pailaan ni Eloisa. Amom ka din. May isa na CPA ni Eloisa. Alinalais ni madam. Uwan ka no? Higit ka sa nun.
No bilang awang kadit panggap mamang sapol keng kuana. Panggap ko sa pulan. Kasadon ni mo dik. Saan ko nga mo? Siguro, talaga anay tuding asan ada kami. Iti forever doon. Day talaga. Nay, sumudag tayo kaya mo ni town proper. Asidag tayo ni mansyon nyo. Sige. Mangtedak to iti gatang yu iti kalding. Agpulutan tayo. Kumusta kayo, senyorito? As usual, Tonyang. Jonas lata Ano yan? Ni Mami. Awan mo tayo may sa alugan iti parking. Simrek iti opisina na, senyorito. Kasta ka di. Ni Eloisa, Tonyang. Saan mo nakasarsarita? Haman, senyorito. Napaot ti pa nagsarita mi idi imawag na minsan. Kasta. Kumusta mo't tantigayam mo? Asenson Maysa na CPA. Kun agad-adal ka naman Anya? Agad-adal sa iti abugasya. Kaya't nati agbalin nga accountant, lawyer? Nga ta Sana dakas. Among ka diti address da? Saan, senyorito? Ngam iti syudad dagiti salang tayanda. Sa pulag, Tonyang. Anya? Isus, kasanon ni Monik? Amangan na maamuan ni madam. Uray maaman na. Saan mo ko mga ibagbaga? Wan, senyorito. Promise? Wan, senyorito. Promise. Fix man pay. Cross my heart. Ni Tonyang mo ito yung mauawag. Uray tawan mo't araramid. Hello, Tonyang? Agyaman nagtasin ng batang Eloisa. Sorry nadisturbo ka. Ala, okay lang. Adak dito yung opisina. Ngam, awan mo't araramid. Kumusta ka? Kastoy, awan mo't parikot. Sika ngay. Katulong lang ta Uwan gayam. Adamayat makisarita kan ka. Sino? Itad ko ti cellphone kan kwa na. Sige. Hello, Eloisa? Jonas, Yes. Kumusta? ada ka dito yung Pilipinas. Wen, sangsangpot ko lang itay. Amangan no maamuan ni bakad mo. Ni mo tiket ko sa wen. Adday jay balayda. Saan kami nga in good terms? Ano niya? Ngamin, Jonas, mabitlangan. Ada din nga client ko. Bye. bye. Ne, apa yan, senyorito? Ada ka no dim nga client na. Naragsakan hak, tanang nagkuti boses naton niya. Uwan mo't kiti Amok, kaya't naklangaliklikan. Jak maila dahon ti kinaragsak ko, tonyang. Apa yang kastoy tiriknak? Kaya't kadi asawen dayta. Ngay ayat pailaan ni Jonas. Saan? Saan arumbeng amariripukanak? Naunday apanawen anaibturak. Kena iliwliwag kun pisaem abunga tinaramid tinana. Ita kadipay ang makariknaak iti kastoy.
Nay, ada ka di madi amarikrik nam iti bagay manakaw. Dasaan ka anaganay gaya si Mang Pal. Awan sakit ko, tatang. Ada ka di parikot iti trabaho. Awan, tang. Eket, anyang araw. Nagsarita kami ni Jonas. Anya? Addan dito Pilipinas, tatang. Ay, nagbakasyon da ka di nga agasawa? Kas maawata kitin bagana. Adda parikot iti panagdenada, tatang. Anya? Kas nakunana. Saan da kano nga in good terms ken ni mo ni? Kahit si Katiga po na? Diya ka mo, tatang. Taginupad kunti panagsarita mi iti cellphone. Tang, saan ko amaawatan ti mapay arik na? Kumusta to niyang? Saan ko makontak ti cellphone ni mama? Ni mama kandida ti kahit ko asawan. Ada ka di tita balayda? Awan, senyorita. Sapsapulan nga ron ni senyorito Jonas ni Madam itay si Mangpal. Ah? Ni Jonas? Si Mangpad? Wan. Apay, saan nyo ka ding amaw? Diya ka mo, Tunyang. Sangsangpot dala itay. Sinukon da dawal ijay airport. Kasta gayam? Si Maruno matlagayam kanyag? Siguro, saan na matlamay pituran ti kaawan ko? Nga ta, O sige, Sonyang. Kasta pay. Bye. Wan, senyorita. Bye! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Siguro, saan matla na kaibtur iti kaawan ko iti dinana? Aha. Mapanak iti balayda. Wano? Si Magpat nga ta? Taplano na asublian ni Eloisa? Birukan na ni Eloisa? Naamon na nga ta na nakapagturpusan iti kurso. Kat. Sana mapalin. No talaga, ajak matagikuha ni Jonas. Diyak kipalubos nagsinubyanta ka ni Eloisa. Nasaysaya at lagan na patay ni Jonas. Wala isuda aduk. Anya ti kunami ha? Si Mangpad ni Jonas? Wen ka no, Papa? Amangan no sinurot na ka. Nasayat lang no kasta, Papa. Na madaatap ko. Anagawit, tapno sa pulan na ni Eloisa. Anya? Ngamdya kay palubos, Papa. Anya ti aramidam? Makamuditan. Mapanak kiti balayda. Apa? Anya? No talaga di nakabaylan nga yater. Sige. Aramidan na lata di kay kayat na. Ngam tiyak ti palubos nga katuluyan dakan ni Eloisa. Ha? Patayin inaadwa, Papa. Muni, kanya na itanabang panunodam. Kalpasan na? Ang pakamatayak man. Anya? Tangayawan tumatlat siya sirbi ti biyag kon, Papa. Tumapukaw ko ni Jonas. Saan mo nga ramidam di kasta? Saan ka kumangagbalinama agga pulang iti may sa alalaki? Basta, Papa. Sige, tagrupatak. Mapanak kanya balayda, itamat lang. Anya? Sige, Papa. Bye. Anya na ito, yan ang mapaspasama kiti anak ko. Sana mabalin na mapukaw ni Budik.
No kasapulan na siyang tagtignay, aramida. Kumusta ti panaghadal mo, anak? Awan parikot tatang. Saan ka madlaang amarigatan? Agtrabaho ka sa agadal ka, Kabailak tatang. anak. Tang. Awan narigat. No adda kayat agun-udan. San ka di? Kung madkit di Ken gundawayak tinaitid kanya kapanawen, tatang. Tapno agtrabaho ak. Ken agadala. Ay, nagimbagan ti busmaw. Wan tatang. Kat planok pa iti mangala iti extra a unit ko para iti public administration. Anya manunday ta. Preparasyon da iti plano nga isisirek iti politika, tatang. Iso ha, constitutional law ti inalak. Anak ka, saan ka nga ta? Amay robon tulaan. Kas itinakunak. Nadadagsan a tao dagiti makarinupak mo dita. Amok tatang, nga magtalakak iti Diyos. Awan imposible kan kuana. No isut agtinay, kan ipalubos na ti plano. Ay, lakit. Adakan ka dayta. Kasi tinakunaktang. Panawanan. Tapno agpating gamit tin dagitig kamrod iti takam. Ken panaglablabas da. Dagiti panangirurumanda. Talaga kadi sa pulo nyo ni Eloisa, senyorita? Wanton yan. Kat, rugya ki jay syudad, anagadalan na. Kasano? Sa pulak ti address da jay syudad. Ay, narigat nga aramidon na ita. Barang no, makaalak iti impormasyon iti nagadalan na. Tano maalak ti city address da. Nalakan tulangan na sa pulak. Kunak no linipatan yun ni Eloisa. Nang runakat, nakasar kayon kan mo ni kiji Amerika. Napilitan na klaang tonyang. Kan, sinulisog na klaang ni Monique. Una yun? Ngam, iti baet tinapawot a panagdin nami. Sana nagbaliw ti reknak kwa na. Akas may salang anasingad agayam ti marikrik na. Saan kit ding asawa. Ay, nagkasat nga ron ni Eloisa. Ta isupay laang ti ay ayataw. Una, tonyang, Awan nga tapay kaayan-ayat na ang gingga dahi tatisang ko nga mo. Saan mo ta na nasunutan dahi di panagsarita mi di naawagan. Alakot, sapay la kumata, agtugmok-tumot laang ti dalan nyo, senyorita. Nuna ito ding ada kami ti agkagasat tung palbyag tonyang. Isot mapasama. Adda sa nga ilayo, senyorito. Taylugan ni Monique ti adda itigay. Anyat ka danay dito'y ni Monique. Kasano anamuan na si Mang Petak? Kwa, senyorito. Itay imawag, kat damdamagan na ni madam. Nakunak nga awan ni madam. Kat sapsapulin nyo, ta saan nyo anasangputan. Anya? Yan nga talaga. O sige, pastrakam tonyang. Kaya't kumat ang makasarita. Saan ko alam naman na surutin nakpit lang, Jonas, han? Surutan? Ha? Saan ka niya kasta? Ibagak kan katipod no. Sakbaya pamanaw ka iji Amerika. Plano ka talagang ti agawid iti. Anya? Kaya't mo asawan. Planong tagsubli dito'y Pilipinas? Wan, nga magpakadak matlaangkin ka, nag-flight ako man. At dagayang plano makasta. Wan, ngam addamat gayang plano,
Wan, tanauma ako ni tibiyag tijay. Kasta? Anya nga dit pa nagkunan. Maano sa tungpalbiyag ti agbalin akatulong mo? Ngagbalin ak amartir adi mo makita ti sakripisyo? Nagko na ngamin nga ramidam ti kasjay. Imbagak matken ka, asaan ko akal kaguman ti panagsirbim kanya. Inaramid ko ta amin, kaput ay ayaten ka. Awan kaya mauray ko. Imbagak matken ka, sa anak ama ikari iti dayta. Kaputa nila ta Eloisa ti ay ayaten? Wan, adda ka di mabalin ko, no kastaman ti riknag. Amom ngay ayatek ni Eloisa, iti laksid ti kinakurapay na. Ay ayatek pay lang nga aging gaita. Talaga, pasakitan nak, Jonas! Anya nga ro ti mabalin ko, no dayta talaga ti riknag. Basol ko ka di? Ala! Aniyan dayjay? Namindwa at tinumpa ni Munik ni Jonas. Dayjay, nagtartarasa na pinmanaw. Anya nga tatiga po na at tinumpa ni Munik ni Jonas. Saan ko ang mga tisaritaan tang naglawag anak kita ti panang tungpana kan binukawan ni Munik ni Jonas sakbay a pinmanaw. Papa! Anya ka di tinapasama kiha? Nagkapuha kiti balay na Jonas. Imparupa na kanya kanila tayo sa ti ay ayaten na. Anya? Gapu iti dayta tinungpak. Sana mabalinda ito'y. Kasaritak na niya lalaki. Ken kasaritak man ni Candida. Papa, tsak maklo na kastoy ti pagbanagan ti panagayat ko kinityo. Relax ka lang, anak. Siyak ti makamo. Imbaga akon, Papa. Tsak maklo na sa bali ti ayatan ni Jonas. Naibaga akon ti planok. Ikarik. Tsak ipalubos ka na sa bali pag tinagan ni Jonas. Uray kay Papa ti panagpatay ko kadakwada. Insan, Umapalaklaunay kan bilibakin ka. anya? Anya manen aya ti pagbilbilibam kanya kinsan. Ay, kat no nagngaton ti posisyon mo iti trabaho. Kalpasan na, agad-adal ka manon iti abugasya. Amo minsan, awan sardeng wenno panagpatingga ti panagarapaap ti maysa a tao. Anya? Kinamo minsan, adapay kayat ko atong uyen. Aging ga iti adagundaway ko. Wow, naipalubos ti apo may sakan to as CPA lawyer insan. No, palugodan dak ti apo insan. Insan, anya dyan na lang. Constitutional law? When insan. Wow, talagan sa akayat mo ti sumrak iti politika. Kasta nga ron insan. Kalpasan na. Mga laakpay iti public administration. Ikarkarara ko insan. Amarag pat mo kumadayta. Kat mabaling nagbaling kanto a mayor wenno congresswoman. Nakaawag ka man na balayan, Solomon. Juan, tada na patag kapag saritaan tatong niyakan tida. Saan ko kahit nakastoy dararamigan di anak mo? Anya? Lalabasan di pa ng paspasakit na iti anak ko. Anya? Apay, anyak napasamak. Imparu pa na kanokan munig. Anibay lang iloy sa di ay ayaton na. Oh, apay, nagkita da? Juan, napani di balayo ni munig. Kasta. Kasaritam di anak mo. Sakpay a kasaritak. Sige. Ngam kasaritak ba't lang ni Jonas? Ket no saan ko magustuhan ti sumbat na amangan numakabil ko.
Aniya. Naibagagi din, saan ko ngay palubos, ngagpanag nga nakakaas si tiyanak ko. Wow. Anya ti kayat mo asawan, abalayan. At tapang tatianak ko, kat saan ko akayat ngagbalin na kriminal. Kanadadapay asan ko akayat ang mapukaw ni Munik. Sige, kasaritam ang nalaing tiyanak ko. Wow. Initip na. Anya ti... Oh, sana mabalinda ito ay kasaritak ni Jonas. Saan na mabalinda ito'y? Kaday jay ngay Loisa. Di suti pon amin dagitoy. Kanisot pon di pagkapukawa kita na ko. Kasjay ka di? Saan ang mabalin? Ngam sa dino ti pagnanaadanday tadagijay nga gama. Lunas kan na pasapul ko'y naaramida. Kaya't ko kasarita na jay nga Eloisa. Kat nunas kan na papanawag ti Pagilian. Aramidag uray kumastusak iti dakkel. Nasken nga adaywan na amamimpinsan ni Jonas. Sa dino ti ayan ni Jonas tunyang. Remuar, madam. Anya. Unyag pa iso. Saan ko nakita tilugan na iti garahe? Kunanamat kanta kanulaang kasinarak na tao. Kasta ka di. Imay gayam dito'y ni Monique. Wan, madam. Kat, anyat na pasamak. Nakapungtot ni Senyorita Monique. Kat natungpa na itinamindwa ni Senyorita. Aniya. Apay, anyat nagpungtutan na tatinungpa na pa iti anak ko. Saan ko nga mo, madam? Saan ko anang nagtisaritaan tatadayo ah? Nakitak lang ti panangtong pa ni Monique kan Senyorita. Imawag ngamin ni Mayor Solomon kanyak. Imparupa ka ni Jonas ni Eloisa ti ayatin na. Iso siguro atin nung panimunik ni Jonas. Siguro, madam. Ay, kat nalabit. Ada panggap namang biro ken ni Eloisa. Dahil tati saan ko nga amo, madam. Kan sana mabalin. Uray anyat mapaspasamak ko nakpanen. Jaki palubos nagsinubyan da Eloisa ken Jonas. Kamusta nga tisigo da kayan ayat mo? Si Mangpet dito'y Pilipinas, insan. Anya? Kan... Naibaga na kanya? Sanda ka nung in good terms kan ni Monique? Gapo siguro, ta si kapailaan kay ayatan na, insan. Siguro. Sabagay, zero love life ka itan. San adakas, no? Silpuan nyo, tinagupod nga ayan-ayat yu, insan. Insan, nagkasardakan Monique ijay Amerika. So what? Ijay mat Amerika? Kan nalakadala ang ti ag-divorce. No talaga asaan da akong compatible, insan. Tsaka mo, insan. Diyak mo't maawatan tirik na. Kalpasan tinaunday a panawan na naglabas, aklonag. Saan ko ang mapaglibakan, tibagi? Oray kas jay tinapasamak kada kami. Oray siya. Jakmat in laban ti ayan-ayat mi. Aklonag. Ay ayat pailang ni Jonas. Amok. Ta itilaksit ti kaadot nagarum ken ka. Adda pa'y dagiti professionals. Adda pa'y doktor. Kan engineer. Ang naman nga inaramid mo. Binasted mo ida, insan. Awan nga min mariknak nga ayat kadakwada. Ken, adda kayat ko aragpatan, insan. Talagamot ni madam.
uray no nakaturpusan ni Eloisa. Saan nakanulata akayat nga isot maasawa ni Jonas? Sus! Anya ka di at talaga ti kayat ni madam? Nilata mo ni? Idinto ta saan matlata akayat ti anak na? Ay! Anya lakit din dagiti baknang ako na. Anya nga tati plano ni Jonas? Talaga ka di asapulan na ni Eloisa? Kat no mabirukan na? Agkin na awatan da nga tamanan? Adaawag ko. Ni Eloisa, tigayong ko. Hello, Eloisa, friend! Tonyan, ada ka diti pusa? Pusa? Isus! Awan pusa at tarakan mi dito, Eloisa. Si Kaman. Saan mo anawatan ti kahit ko asawan? Pus... Ah! Amokon! Awan, friend. Saan ko nga mo? Tarin mo armat lang itay saan na nasangputan ni Jonas. Kasta ka di? What? Ay, kahit, kumusta ka matang? Nasaya at matlataan. Dahitoy, busy iti trabaho. Kan panagadal ko. Wow, ha? Nakaturpos ka ng agad adal ka manan. Wentot niyan. Ada pa'y kahit ko agunutin. Sa balila at talaga tinasiriban niya. Saan man? Ay, kaya. Kumusta mo ti boss mo? Ni senyorito. Isus! Ay, ata istoryaan ka, Eloisa. Sus! Saan ko nga mo, no? Maragsakan ka, winuan niya. Ha? Apay, anya na ita? Among ka di, nga imay dito'y ni Monique kat natumpana ni Jonas. Anya? Abay ngay naramid na ti kasta. Kunak man no, ay ayaten na. Ngamin, kuna ni Madam, imparupa ka no ni Jonas asika pailaan ti ay ayaten na. Anya? Kat plano ni Jonas, timang sapul ken kadita ayan no ita. Kasta ti plano na. Wan, Eloisa. Sana mabalito niya. Sigurado nga agaramid mananid doon niya kandida iti addang. Tapno riribukan da kami. Anya? Ngam, no pa'y kasta. Saan da kami basta mairuruman itanto niya. Basta, aganad kayo latan, friend. Wen, kadagyaman ang itim padamag mo ha. O sige, baliwak tumanan ti umawag ken ka. Rabi ingaminin. Dapat din nga sa nga ilik. O sige ha, bye. Bye. Anyaman nga tanday ito'y aparikot. Sus. Malapdan ay ang arot matdagitin dua. No talaga anay ka rin nga isudat ang kagasa. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya ka di man ang tiparikot mo insan. Langam ti kasla mariribu ka na. Among insan, inawagak nito niyang itay malam. Kita da na ibagana kanya. Anya di jay? Talaga kano asaan da nga in good terms da Jonas kan Monique. Ne, anya ko ma. Kan rebeng na amaragsakan ka kung maiti dayta ha? Kasano maragsakan na. Kat sigurado ang mairamraman ak tumanan. Apay? Naibaga ka no ni Jonas kan Monique. Asyak pailaang tay ayaten na. Iswa na tong pana. Anya? Tinumpa ni Monique ni Jonas? Wen, ken panggap ka no ni Jonas di mang sapol kanyak dito eh. Wow! Talaga mata. True love na ka talaga. Sheila, diya ka mo numaragsakan ako na saan. Rumbang
maragsakan ka, tauray anyat inararamid da. Si kalata tinagbalay gipaylaan, ta si ka nga ruday ayatan ni Jonas. Jajay ko na, anak. Plano ka no ni Jonas, timang sapol ka data di tao. Day ta tinaamwak kanton niyang tatang. Ket, amangan no, agtignay manan iti dakes day jay adon niya kandida, kontra kada tayo. Anak, Iso adi kay payla agaw awid tatang. Amangan no da kayo tinangranda. saan nakapagdanagan? Sika, tiad adang aganad, anak ko. Aganadak tatang. Ay, isuday ta ti ibagbagak, anak ko. Noan yaman ti pampanunutam nga aramidan. No ti kunam nga agsubli ijay. Ay, narigat sa, anak ko. Puno day tatatang. No kadagito narigat pa'y. Ngam, intun nakasagana ak. Awan makalapod kanyak kadakwada. Sa pulong nakaitay ni Madam, senyorito. Oh, apay ka na to niyan? Kasla makapungpungtot ba't amang damdamagkan ka? Ay, may papanlakit di kan mo ni. Senyorito, Ngam oray anyat aramida ni mami ita. Saan na ko na mapasurot iti kayat na? dailoy sa ti kakaasi manan ano bilang, senyorito. Anya? Iso dalaki ti manan ti pagaramidan da iti dakas. Amangan no, saan laangan abot-bot ngan. Ngamkit de, pagaramidan da iti dakas. Maaramid nga tada mami ti kasta, Tonya. So, senyorito, inaramid dan. Naamwak ken dawal, abinot buteng da kanu da iloysa. Iso napilitan da pimanaw. Kan saan pa yan nagpakadakan ka. Kan inawat dati kwarta ngayon tad da Madam kan Mayor Solomon. Ni papa. Ay, Mayor Solomon. Hello, Mayor. Mayor, kastan tiawag mo kanyak. Papa, Saan ka pilitan na mga wag kanyak iti papa? Tawan ba't lang sirpina? ha? No saan mo tumatla nga maklon when umaayat di anak ko? Lading itag. Ngam sigod mat nga muyo. Asaan ko nga'y ayatan ni Moni? Kat, tadyalan ta nga Eloisa di ayatam kasta. Isod ka po na saan mo ang ayat di anak ko? Lading itak, Mayor. Napaglan ka ama ag Jonas. Anya ka di tiyanta iti na nga Eloisa. Tanapat patagpaikin ka ngam ni Moni. Lading itak, Mayor. Ngam saan ko amay suro to'y puso. Nga agayat ka ni Moni. Takas gayam laang. Ibarbarupam kanya kita saan mo amayat yan ako, hindi ka anuman. Sorry, Mayor. Ngam saan ko amalilaw ti bagik. Itipod no arik na. Kaya't ko, ngaglilinawag tayo. Saan na dito'y telepono? Kaya't ko ngagkita tayong ton bigan. Sige, Mayor. Ken kadwam ni mamim. Nakadwag mat ni Monik. Agsasango tayong opat. Sige. Saan ko kaya takastoy lantang di pagbanagan di amin? Bye. Saan da ko na mabutbutan? Ken madiktaran ita. Lading itak. No ilaban ko ti kalentagak. Makita mo ita, ti saan mo panangayat ken ni Monik. Tinungpa na ka pa yan. Maulit-ulit daytan atopi ko, mami. Sipod pa'y. Amuyo asaan ko nga'y ayatan ni Monik. Napatignot pa'y so kanyak. Ngumkas may sa anasingad wenno napatig agayam laan.
Kat dayjaya katulong, ti ay ayata kan plano pasoblyan. Sige. Aklunak, mami. Kat awanan makalapad kanyan. Supringad na kadilata. Lading itak, mami. Sopringan kayo. Kan saan da ko na mapasurot iti kayat yo. Tinungpadak, mami. Anak ka lang, Jonas. Kat saan nakamabalin na supringan. Ngam karbangag. Wenno kalintagak ti agpili ti ayatak, mami. Kalukwan. Tanya arason asaan mo ang masursuro nga ayat ni Monik. Naibaga akong tiga po na. Kat saan ko ang maisuro ti pusok. Ha? Dayta. Namnamaab ka di maawat ko dayjay nga Eloisa. Nga uray may san nga CPA. Ure asino pa'y ni Eloisa, mami. Saan ati kasasahad na itibyak, tikit kita. Minamaag! Iso sorry, mami. Ngam iti dayto agundaway. Saan ada kayo timatungpal? Aniya. Ha? Kasano nga rodan ti kalay sayo? Mabalin mi mati ag-divorce? Aniya. Anyang nga ron ti plano meta insan? Plano iti? No, agsabat man ang tidalan nyo iti ex mo. Actually, insan. Sana formal ti panagsinami. No, kasta. Awan formal a break up yo? Awan? Tasaan ako na nagpakada. Di pumanaw kami kinitatang ijay lugar mi. Kasta gaya. Wan insan. Patat nga minti papanaw mi. Ta, binalaagan da kami kat ngarod. Anya? Adabalaag da Doña Candida ken Mayor Solomon. Amasapul nga agtungpal kami, tanusan, dakas ti mapasamak kada kami ken tatang. Nagdakas damatan? Waninsan, kasta ti kadakas da. Gaputabak nang da ken impluensyado da. No, apay ngamin nga dakas ta. Dahil ti pagsaksakitan launay tinakam ko. Kasla ginatang da ti karbangak. Impaidam da ti karbangak nga gayat. At no ituloy manon ti ex mo, wenno ni Jonas ti mangsapol ken ka. Kat maamuan, tibak na nga inana. Sigurado dayta. Aklunak. Agayatak pay lakin ko ana. Ngamliklikak pay laeng nga agkita kami. Tadyak kayat amasinga ak kadagiti arapaap ko. Saan ko maaday dati mangsika iti panunot mo, anak ko? Saan na ta basta mabirukan di daw? San tayo laeng nga amu tatang? Nang runa, no pagtignayin na ti kwartana. Ay, when matkit di nakasagana akon amang ilaban iti karbangak. Oras amadlaw ko nga adda pang tawon no paggad adumteng kada tayo. Iblatter ko. Tapno adda maituduno bilang tagpagkat tayo. Ay, sikat di makaamaw. Basta agan nagkalaan. Wen tatang. Ay, wen kayam. Adda mainayon apaka kumikumak iti Sabado. Anya day ta? Agadalak nga agmaneho, tatang. Anya? Apay, gumatang ka iti lugan mo? Wentang, mabalin ko mo't ti mangala iti driver ko. Sayang ti pagsweldo. Ay, anyan? Ada nga min Carlon iti opisina mi kat sayang mo, tatang. Ay na, anak ko. Saan ko anam naman? Amagteng tati kastoy akaginawa ti biyag ta ita. Imbes ko maamangala ak iti financing. Kayat ko nga iti laangan opisina ti paglunak, tatang. Tawan interes na. Iket isua. Kita no anya ti pagimbagam, anak ko.
Wentatang, adupay ti kayat ko aragpaten. Kat idawdawat ko iti apo. Sapay ko ma, tatarabayan na tayo. Anyang ro, ti makunamita Jonas. Talaga ka di mo maayat ni Monique? Saan kayo kung mga agloksaw iti bagak, Mayor? Ibagak lang ti pudno arik na. Ta saan ko amalilaw ti bukod ko arik na. Ti saan mo apan nakayat ken ni Monique? Agsao ka, Jonas. Ibagam, anak kasango kami kan mamam. Oray masaktan siguro ni Monique. Sipod pa'y, amo yun dayta. Oray anya ti aramidag. Saan ko ang masursuro nga ayatan ni Monique? Takas may salaang anapatag agayam, direk na kankwana. Oh, anyang ano ti kayat mo ang mapasama kita. Nananayin ngagsina kayo? Kasta? Wen, Naulpit ka, Jonas. Ngam ita, ibagak matipod na. Saan ko may palupos? Ngagtinagkay ti sa bali. anya? Ibagbaga kon, Jonas. Saan na ka ang mapagnumaran ti sa bali? Anya? Sasarat kan da madam. Jonas kan da Mayor Solomon kan mo ni. Ay, anya nga tatiga po na. Siguro, unusan dati parikot dagiti agasawa. Ang maurnos na pa'y nga ta? Kat saan matakayat ni Jonas ni Moni? Ang tagayam kasta. Di pa'y babae ti mangipil-pil ti bagina nga uray saan da akayat. Nagsakit, Papa. Apay kastoy ti supapak tinapod na panagayat ko kay Jonas. Kasla masudak ti barukong ko. Iti panangiparu paday di Jonas iti podno arik nanakin ka. Ngam nalabit di tatalaga ti pagtungpalan ti amin iha. Saan ka maklontay to yan nagpanagan ti ayat ko, Papa? Monique, Katday nga iloy sa tipoon ti amin. ha? Saan nagbidot nga nagpakita kanyak? Tasyak ti mangsingir kan ko, ana. Iha. Kasi tinaybagak, Papa. Saan ko ngay palubos asambali ti pagtinagan ni Jonas? Kanad-anda pa saan ko akayat. Amay salang amamirmiraot. Puno ka tulong tiga po na amapaayak iti ayat. Saan masikan tagtignay? Nagamin ti makam mo. Saan, Papa? Siyak ti pinasakitan na. Iswa siyak ti pangbalos kan ko, ana. Monique, Saan da kumalapdan? tiyawaran ba yun? Di nalapin ang panunot. Ano saan ka nagidunari ti daray di kasapulan na. Tulang kumitalangan ni Jonas. Kapoy ti panang pasakit na kanya. Ah, Pagbabawi ak iti dayjay nga naramid ko, Papa. Pinaybay akla ko man anakay. iha. Ngam, saan? Riribukak ti biyag ni Jonas, Papa. Riribukak idangagin ah. Hanya ka di mananday ta. Talaga adyak maaklon tinagpanagan ti panagayat ko kini Jonas. Apay akastoy, Papa. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya ti kunayo, senyorito? Rugihan nyo nasa pulan ni Eloisa? Kwento niya. Pagsapulan nyo kunkwana. Iti syudad dagiti salan. Mapana kag impormar iti universidad. Nagadalan na. Barang mo makaalak iti impormasyon ni Jay. No sa dino ti pagnanaadan day di syudad. Itadda nga tamat dayta. Amo ka confidential data abanag.
Ang padasag. Yam amok ti bagi. Ken ibagak ngawan da ka sa panggap ko. Iso sapay la ko mata mabirukan niyo. Ang saan mo nga ibagbagakan mami ha? Wan, senyorito. Naglaka ka ngamin amakilkil ka. Kigtutan na kalaang ni mami. Ibagamon no anya ti damagan na ken ka. Tiyan mo tayo ket na saya at ti kasasaad ti anak na. Nagkasada pa yan ijay Amerika. Saan, Brex? Ngamin kat sa balit ay ayatin ni Jonas. Ilat tayo isa. Sa bagay, napintas dahil di akatulong da. Simple ang ginapintas ko nam. Uray mo rin natin ko na. Napintas mo ti panagsaat ti roba na. Buwan nga rod. Ngam, awan ba't sa pulam, iti kinapintas ti anak ti mayor. Puno day da. Baknang dabay. Ngam, saan nga ay ayatan ni Jonas? Puwan nga rod. Nangag mo matimbaga na, hindi nagiinom tayo. Ken bali nagsinadan ken Monik. Agasam anya. Kita laeng agpaiso no awan riknam iti maysa a tao. Awan mat sa bulan na kini Monik. Bagnang da. Nabindas. Ken di adal man. At dagayam kasta. Wan. Ngam tinagas na. San na kaya ti Madam Candida ni Luisa? Gapota, nagtaod laeng iti nakurapay a pamilya. Wan. May babalao na hindi dayaw ti pamilyada. No mga asawa ti anak na iti kas ken ni Luisa. Sa bali at talaga, dagiti daduma abak na nga niya. Ngam tiyam mo kadakadakilan na rason, Brex. Ket san na kayat ni Madam makas ken ni Luisa lang ti mayrano diti kinabak nang da. Dahita, ti madi nga aramid, dagiti daduma ababak ng breaks. Angam di da pampanunutin, at di da mat maitugot ti sanikwada, inton matay da. Oh, nakaawag ka ba, Mayor Solomon? Kayat ka kasarita Diyos doon niya kandida. At amanan nasarakan labang ka di babae when may isang estudyante katmatapayan ramas. Aniya. Katapay nga nawagan na, atapong ka siya, tinang ramas. At apan da hepe, ang naramas di babae. Isuwarod. Kadarami dagiti drug addict. Katanya ita, Pinalagan kay din nga sarteng mo dahil nga negosyong saan ka magpatingga. aniya. Saan mo kuman nga orayan na siyak ti mangibudak-tak at si kati drag queen dito yung lugar. Karamba! Sige! Arabi damday ta, Mayor Solomon. Tagpagkakabay. Ipagarob mo kaniya saan ko aramidan timbagak doon niya kandida. Katika sa nonoy bolgar ko ba, ta mayroon raron kiti narco-politics. Aniya. Ha? Ada ka di evidensyam nga mo awatag. Ada ka di pinirmaag ni mawatag ka. Aniya. Amo. Si kapay ti aday ti likodan ti pan nakapapatay ti may sa drug dealer. Wow! Kaputusan mo kaya nga kalaban mo iti panagiwaras iti droga. Saan ko magustuhan ti padang itudom kanyak, Mayor Solomon? No, saan mo kaya ngagsina ba mimpinsan ti dalan radon niya kandida? Isardeng mon ti panagiwaras mo iti droga dito San Mariano. Wow! Sana mabali na pa isardang ni Mayor Solomon da ito ay so tinapig sa negosyo. Naginura kayo manan ken Mayor Solomon, Madam. Amo kabalbal sa nakdawal. Gapunay tayo tinaramid ni Jonas.
Managunak. Kadsan nyo amalapdan ni madam. Ada ka naman ang nasarakan na abang kay ti babae o na estudyante kat maatap pa yan na ramos. Sino nga minti suspect, madam? Posible ka no a drug addict. Naita, di panikot. Oh, agrara naman ang ti parikot ko. Anya ka di ba di panikot siya, madam? Ni Judas. Saan ko man nga muno sa dino tinapanan na? Saan na nagpagana ka na kaya? Saan nga rod? Oh, ruaman ng tikas jega rabid na. Ang mga no sinapol na matan ni Eloisa, madam. Ano ya? Paro pa na ako na ayo ani Eloisa pa lang tayo ayatan na. Saan na mabalin? Nagasamnita, madam. Manuatawan ang nagdinadakan mo ni Kija Amerika. Ngamsan na aniwaksi ni Eloisa. Saan ko nga'y panubos doon? Iso ka na panunod ko pa muspusan tapno na anayon. Adin ang subli nga kama dito'y. Anya rin na, madam. Sige, ibagayo. Aramidon mi. Talaga kayat ko nga ramidan niyo, dawal. Anya rin na, madam. O ramon niyo, jay balayda. Anya. Saan na siya tigal kalabanon daya doon niya kandida? Tasaan ko akabutan? Awan pinirmak ni mawatak iti bagbaga na kwarta manipo iti droga. Saan ko kumangaramidin na ito'y nagtungpal iti kayat ko? Kang runan ti amin. No sa naduldog ti anak na. Makainsulto, maag. Kay kaya't nakitden daya ka tolong, ngam ni Monik nga na ko. Ha! Saan amabalin? Nadagsan da ita, apapaaramid ni Madam Candida, Boss Dawal. Mga Saan laeng at ibalay da Eloisa ti mauram. Ado ti ramaraman na, no, saan da maidip adagos ti oram. awan basol tayo di Bricks. Trabaho lang. Wen mat kati Masapol nga tungpal tayo di bilin ni madam. Talaga kagura na ni Eloisa. Kat awan mat aramidan da adakas kontra ken kuana. Ulaw nga ron ni madam. Basol nga ron ni Eloisa. No iso tayo ayatan ni Jonas. Kasano nga rod? Kaano ti panangipatungpal tayo? Rabi! Tapnawan makakita kada tayo. Anya? Uram? Diyos ko. Kasano nga rodan ti balay may? Saan? Kasano anang rugi ti uram iti balay may? Kat awan mo't agnanaad. Diyos ko. At dapay na iraman abalay ti kaaruba. Sige baraw. Aganad kayo dita. Bye. Saus. Riingak ni Eloisa. Kat ipadamag ko tinapasama. Nga Mr. Bunak pa lang dawal.
Diyos ko ka na kayo, madam. Sigurado ka, good news. Uwan, madam. Talo abalay kinauram. Anya? Nairaman, di kasid kan akan robot na kay Ibe. Good. Masigurado ka saan nga subli na giyay nga agama. Lagi di, madam. Saan kayo ka diya makonsensya? Iti anya. At nairaman na nauram, ti balay na. Katawan mo't pasulda ka na kayo. Ha, awan bibiyang ko di tandawal. Intun di gato di pa nagsarita ta. Gawit kayon. Uwan, madam. Sige, bye-bye. Sana siyak ti kalkalabanan ti asino man. Tawan kabutin ko. Nga uray pa ni Mayor Solomon. Kasta unay sangit ni Eloisa iti napasamak iti balaymay. Kahit adda pa yan atapon na nga adda iti likodan ti napasamak. Angam, anya launay ti basol nga ikarkarom ikadakwada. Imadayo kami lang arudan kadakwada. Embes ang nagbaawan ti sakit tinakom na kadakwada. Remsik manin. Awagan na kanaw ti am-amu na iji munisipyo. Kat pa-imbestigar na ahus daw tinapasamag. Adapan na arsom kanaw tinapasamag na igagara. Tanya man ang tibagbaga mabasol ko, Mayor Solomon. At dapat, nga damom, iti pan nakauram ti balay dala ka Ibe. Ang nakairamanan ti dua abalay nga sidag kadakwada, dunya kanti. Saan man natilay pagpabasol mo kanyak? At talat-talog sa mo kadag iti agama. Tasan na nalipatan ni Jonas ni Eloisa. Saan ka di arumbang nga si katyag luksaw iti dayta? Gaputan ni Eloy sa lang kay ayatin ni Jonas nga anak ko imbes ati anak mo. Wan, maluksawak man. Ngam saan ani Eloisa dan adda kalukluksaw ko. No di ka timaag ulaw nga anak mo. Aniya. Paimbestigar ko gusto na ito niya kanina. Kad manugtalan na si kati aday dilikunan ri amin. Landig ngitek. Sorry langan. Bye. Oh, karampa. Sana mabali na mamwanda asyak. Taday tilikudan di pa nakauram ti balay dala kay Ipe. Anak kay ramanan ti dua babalaya karubada. Tunyang! Tunyang! Kanya ka din ay madam. Ayabam ni Dawal. Adala na patag nga ibagakin ko na. Uwan, madam. Ay, anyaman nga tang ipagungungtan na aya. Makapungpungtot manang. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Abay ka naman ang dunya. Saan ko nga amo Pinaayaban na kamatlaan. Isamapan ka. Walang, mapanakon. Mapanakong ko naman. Saan kamat nga aggunay? Kasanong marudan niya magbagak to niya. Anyamanan. Ay, darirak ko na. Mapankakidit. Nanyaman la ditan ti magpagam. Sana ka mapan. O di nakpalikan ni tinamnamak. No saan ka amapan, makaamu ka. Panawan ka. Pinanawan ako. Nakalasan. Yama, sige. Hanggang maamos ka ba Dawal? Pampanan ako no di mat nagtumot langking ka nito niya. Mapanak man langan ni Dayan ni Madam Candida. Makapungpungtot ka na. Yaman nga tang tiba ka na.
Dandan ni saan asimrek ni Insan Eloisa iti trabaho na. Nga masapol ka nunot asumrek, angkal. Ay, wen nga raud. Nasakit tinakam na iti na ipadamag apan nakauram ti balay may. Naranggas da, angkal. Gusto ka, Sheila, kanakan. Naranggas da launay. Anya launay ayati saan nyo ang maikarkaro abasol yo kadakwada? No panunutan, saan may abasol dayjay? Anya nga ron? Karbangan da Jonas kan Eloisa ti agpili iti ayatenda. Saan akayat ni Doña Candida ni Eloisa tamarigrigat laeng. Ngam isumit nga raw ti inayat ni Jonas. Kasjay gayan. Basol nga rod ni Insan Eloisa no ay ayaton namot ni Jonas. Ang may sakano, akin ambisyosa, ti panakiayan ayat ni Eloisa kin Jonas. Tilaing kinabak nang da, tiga po na nga inaklon na ti ayat ni Jonas. Anyamot tanti kasta? Ay, wen nga raud. Isuan nang ijaya da iti dakkel agatad. Akatukad, ti panangisina ni Eloisa kin Jonas. Ken ipapanaw may. Ada pa'y na yun na apangta. Akayat may manuwen no saan. Nasken nga manugot kami. Wenno awaten mi ti jayada. Tano saan. Dakas ti mapasamak kada kamay. Kasta gayam tinapasamak? Agam, imbis agastusin mi iti no anyaladitan. Imbang ko ni Eloisa. Taisot pinagadal na. Kasta gayam. Kat ita nakaturpusan ni Insan Eloisa. Agam ba? Saan pa'y ang nagpatingga dita? Uwan, angkal, nagadalmanan kat mangalala iti low. Saan kumit nga raw amalapdan? Nagdakal lang nga rodin ti sweldo na iti kumpanya nga ayan na. Ta isugayam itan ti din iti accounting department ti kumpanya nga ayan na. Gapaw iti napasamak iti balay may. Saan ko nga amaw? Noan niya ti pampanunutan na ita nga aramidan. Anya ti kunam ton niya? Nauram ti balay da Eloisa? Wan, senyorito. Anya ti napasamak? Naigagara? Wano nagliway dagiti mangbambantay iti balay da? Sigun iti damag iti radyo, senyorito. Arson sa dayday ibagbaga ti announcer iti radyo. At sino kumangay ti adagura na kadakwada? Isikaman no anyan ti panagkunam, senyorito. Dwala ang dagiti amok nga adagura na kadakwada. Ang maaramid da nga ti kasta kada Eloisa? Santalaan nga mo, senyorito. Ngam, anya ti amo tayo. Kasi tinakonakton niyang dwala ang dagiti amok ang makagura kadakwada. Asino damag, senyorito? Ni Mami. Kanda Mayor Solomon. Senyorito? Adda pang tani Monique. Ariribukan na tibiyag ko. Ket ammo munti ka po na. Kastamot ni Mami. Nadamag na ang nagturpusan. Ket may isang accountant ni Eloisa. Ken saan kami ang nagkinaawatan ken Monique. Nga iso ti kayat na idi ang maasawag. Ket imparupak mo't kadakwada. Anipay lang Eloisa ti ay ayatak. Ita? Dayta ti ammo karason. No apay ang naramid da dayta. Tidagas na, senyorito. At dadwa abalay anay raman. Sapay la ko ma. Tasaan ani Mami. Ay, damdamagan na gayam kanya no nagpakada kayo kanya. Ngam kunap anay pagayo laeng nga adda papanan niyaw. Awagan niyo man ni Mami. Apay mo ta nakasta ti mapampanunot na. Senyorito,
Sige, Tonyang. Agyaman na kiti impaka mo. Sige, bye. Bye, senyorito. Adda nga taam mo ni Mami. Iti pan nakauram iti balay da Eloisa. Kasta ka din ka grabe. Tigura na kada Eloisa. Sino nga tamot yakin aramid iti dayjay papa? Kaasimot na kiti naramraman na balay ang uram. Wan nga rod. Ngam na ti balay da iloy sa lang. Gumgunada. Nasayat mat, tawadan ti sangputanda dito lugar tayo. Nga may sa tiatapag nga kinaramid. Sigon iti resulta ti investigasyon. Dakkel ti posibilidad na nga arson tinapasamak. Naigagara. Kat ni kadidon niya kandida ti atapon niyo, papa. Awanan sa bali, iha. Awan ko matiparikot na wanay ramraman. Sa ngaklunan ni Donya Candida. Ngam, sa anak amamati. Kasano anadoktalan da? Wano, kasano nga muda nga arson ti konklusyon dagiti investigasor? At kano nakakita iti day di Arabi, iti may sa Purawa Kodse, anakaparada, iti sanuday nga adayo iti balay dalakay epe. Kasta ka di. Eksakto kano na makapanaw ti nasaw akodse, iti gimil ayaban ti balay dalakay epe. Aniya? Kan sigon, kadagiti nakasaksi, nalikmo tadagos ti balay iti apoy. Katatapan da nabukbukan ni ti gasolina ti aglawlaw ti balay. Kat may salang ti posible ang mga ramit iti dayta. Kasta ka di, papa? Wan? Padasag man nga awagan ni Donya Candida. Ibagakan ko na ti atap ko. Sigurado kayo nga awan pa kailasinan da kayo dawal. Awan, madam, awan. Katilogan nyo nga inaramat yun. Anikat mitipla ka na, madam. Good. Sinalbag na dya Mayor Solomon. Sakit din di atapan na. Sa nabali, tapod no, tatakay takin na akin, madam. Karamba! Diyak kaya tikas na kay bagbagam dawal. Damak yun ay, madam. Katawan mo sa bali, makang kiti pa nagsalita tayo. Adya ti amom, naglapayag ti daga ako na da. Kanagpayak ti damag. Sumusapo. Ano tayo dyan? Akawanam kumayta po. Saan ang nagpindot ni Jonas iti atap na? Agasam ni madam ti akin nagam iti pan nakauram ti balay da Eloisa. Unay aranggas kan gura daytan. Tirigat na. Kat adapay dua ababalay anay raman. Pumanaw akong dito. Ang mga madlawnak ni madam. Kung saan ko mat nga inggagarat ipanakangag ko iti saritaan da madam kandawal. Sigurado nasakit unay tinakam da ama ipi kan Eloisa iti napasama. Anya nga tamat ti atapan da nga akin arami. Anya ti imbagakan ka ti kontak mo, iday ili tayo, anak. Arson, tatang. Arson? Naigagara ka no sigun iti saksi. Kasta ka day. Adda ka no kaaruba tayo nakakita iti may sa alugan. Anakaparada iti saan unay nga dayo iti balay tayo, tatang. Ikay saan dala anaalan ti plate number ti nasao alugan? Awan ka no ti plaka na, tatang. Anya? Kan, edi mauram ti balay tayo.
Saan laang amay may sa tinagtaudan ti uram? Ngamkit di, nakubong adagos iti apoy ti balay tayo. Kasla adda bimtak asin naruno tigil ayab, tatang. Ay, talaga nga inggagarada. Maatap nga adda impondo da a container ti gasolin ijay, tatang. Ada ka din na doktalan dagiti investigador. No asino ti adda iti likodan ti amin. Awan pa'y tang. Ngam. Kasapulan da tayo kano'y chay. Apay? Mangalada kano iti impormasyon. No asino dagiti kasla atapen tayo, tatang. Dagiti adagura na kada tayo. Anya? Narigat sa dayta, anak. At adalan kan pampanunutek, tatang. Tano agitudo tayo. Taktakas man ng timapasamak. Nga masapul amamwanda. Nupay saan pa'y apanawen nga agsubli tayo ijay. Tumteng tuti umno apanawen. Da kayo lang ti amok amang gurgura kadakwada, mami. Anya, no adda ka lang nga tayo di sang wanak nakaraman kon kanyak Jonas. Ala, ikabilan asaan kayo ang madusa dito'y rabaw ti daga. Ngam saan yun to am ay tarayan ti basol. Sumardagaan! Sana si kang anak ko ti kang runaan namang kundi na kanyak hindi napasamak ng uram. Siguro akat nagbaybay adag iti agigan ijay. Tidakas na. Ket awan ka no ti agnanaad. Ta pinapanaw yung mat da Eloisa. Pinapanaw? Saan tayo kuman nga aglilin no ko, mami? Ammo kon ti inaramid yung kada ama ipikan Eloisa. Ta sinot na kamuam iti dayta. Saan anas kan no asino, mami? Imbagayo kanyak nga inlako ni Eloisa ti ayat na kanyak. Iti dakkel agatad. Hangam napilitan da anangawat. Ta pinangtaan nyo ida. Anya! Saan kayo kadi ama konsensya? Kadagitangar aramidan nyo, ha, mami? Jonas! Amok. Da kayo ken Mayor Solomon tinangtad iti dakkel agatad ken ama ipi. Akasukat ti ipapano da. Sa dino ka didayan mo ha? Sumangkat ka lang, magsarita tayo din na sayat. Saan ka magustuhan na kita ngay magbagam? Lading itak, mami. Ngam sumang petak tulat ta. Bye. Gapulang itisaan a panangayat ni mami kin Eloisa. Nagadun tinaaramid na abasol. Sa dino ka di man hindi papanam anak kau. Awan mat serak mau iti opisinam. Ken awan klase yaw. Mapanak manan ag actual practice iti driving, tatang. Kasta ka day. Wentang, pasit laangan a practice, kabaglakton. Eksakto mat ang makaala akon iti non-proof driver's license ko, tang. Nasaya. Kinapudno na. Mapan kong ton irwar tilogan ko inton Lunes, tang. Anya? Tatang. Binayadan ti kumpanya ngam ininutek abayadan kadakwada. Kasta ka day. Bale, Carlon ko iti kumpanya nga ayan ko, tatang. Anak ko. Ininot mo't laangan nga glupos ti piyak tayo, tatang. Ket gapo day ta iti bendisyon ti Apo. Wen, anak ko. Saan ko ngay karkarit dagito ya paligik, tatang? Ngam dagitoy ti armas ko amang sango. Kadagiti mangirururuman kada tayo. Anya? Nadagsa na basol dati naramid da iti balay tayo. At apak nga inaramid da dayjay. Takayat da nga awanin sublian tayo abalay tayo. Naranggas dala unay. Saan kayo magdanag, tatang? Saan amay may sa ti altaw?
Wan matkit di. Uwan gayam tang. Ay, Mabalin ka di nga awagan nyo ni Insan dito. Paumayan nyo dito eh. angam apay anak kau. Isupay lang ko matisweldo amang imaneho kanyak tang. Aging kay ti sa anak pay unay abatido. Ay, katuan Ken kayat ko. Pasyaran tayon to tinauram abalay tayo tatang. Anya? Awan rumbang apagdanagan nyo tatang. Ken kayat ko makasarita ti gayem ko ijay akkameng ti sanggunyan bayan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Dumngag kayo anay baag dawal. Adadwa apaaramid ko kada kayo. Anya dayta, madam. Nauram ti balay dala kayepe. Sigurado, umayda kita. Ngata, madam. Ang mga numabudeng-den nga umay. Saan tay lang mo? Gam, adda bili na mga kwanawan. Madam. Gam saan nga karamat iti lugan. Ang pamarang agagangay lang alumugar iti dayjay alugar. Agistambay. Awan, madam. Kaya't ko amamuan. Kataging gay iti babalin. Makaalak kayo iti impormasyon. No sa dino ti pagnanaidan itan dagiti agama. Madam. Di adalan dayjay nga Eloisa kat amok. Dakal ti sweldo na tamaysa nga CPA. Kaya tita, madam. Ang mga nadaplano na amang ipatakdermanan iti sa bali abalayda. Mabalin na kasta, madam. Kat no kasta ti mapasama. Masapol ang malapdan. Awan, madam. Di may kadwa paramid ko kat adda sumangpet nga epektos. Sabatin yon to. Kano kan sa nino? Agtulag kami paya mismo iti mangi deliver. Agsabat kayo iti may sa alugar. Sikat makisinarak dawal. Mangikuy ko iti kadwa. Kan masapol aluded kayo. Awan, madam. No problem. Diyak kaya tamabuli aso da ito'y dawal. Dakal agatan ti balor da ito'y. Kasta ka ni. Milyones ti bayad na. Ngabsan lang ang maduble ti ilkatang ko iti mapaglakwak. Talaga asa na malapdan. Di pa nagbaklo nang yung madam. Wan, ngabsaan kayo ngagdanag. Tamayran-ranod kayo mat. Basta agdalinag kayo laang anapod no kanya. Ay, hagyaman ata na kuntak ka litaw kanakad. Wanangkel. Oh, nakaawag kayo, met? Ay, kwa, ada nga min inbilin ni insan mo. Saan nakakanaw ang makuntak? Hanay, apay ka no, angkel? Kuray, saan ka pa'y nga agpasada iti tricycle? Igarahin pa'y laang ta, umay kakano ditaw. Apay, angkel? Anya ti pakasapulan kanyak ni San Eloisa? Si kapay laang ti mangimanehaw. Wano agbalin a driver na. Bayat di pa'y unay expert nga agmanehaw. Ne, adda ka dilugan na, angkel? Adda ka naon. Alain na intun bigat. Ay mairwar na kunak kuma. Wow! Asa na sun ni San Eloisa, Karlaon ka naw. Ti kumpanya nga ayan na. sige, angkel. Agrobata kita matlaeng. Sige. Ibagakan ka no sa dino ti pagdis sa agam. Ket sabaten kantaw ijay cruising. Sige, angkel. Basta ibagam nga idisaag na ka iti cruising ti Lourdes Grotaw. Sabaten kanto ijay. Wan, angkel. Sige nga rodan. Agrobbat kan. Bye. Bye, angkel. Ay, kasla saan anak kapapapatay. Dakilan ti nagbaliwan ti biyagmeken Eloisa. Ket agyaman ak unay Diyos kao, iti panarabay mo kada kami.
nga uray adaw dagiti dumdumtang apan nubaw. Ni Jonas. Nasaya at magta isong timawag. Talaga kaya't ko kasalita. Hello, Mr. Mercado? Agyaman. Ta sinong batang ti awag ko, Eloisa? Kinaput no na. Kaya't ka magtakasarita. Kasta ka di. Ngam, saan mo ako naan ang maipapan itinapalawas? Ha? Maipapan, kadagiti mapaspasama kita. Saan ko ang magustuhan? Nga niya. Saan ko apat dyan? Asaan mo pa'y nga amu ti pan nakauram ti balay mi? Anak kairamanan pa'y ti dua abalay ti kaaruba mi. Juan, namo akon. Inyawag kanyak nito niyan. Tawa na kaya lugar tayo. Anya day tuy ngar aramidan ti inam, Jonas. Ni Mami, ti atap. Awanan sa bali, Mr. Mercado. Isudala ang ti adagkura na kada kami. Saan ko nga mo? No anya launay ti basol mi, asaan mi ang maikarkaro? Mabalin ka di. Agsarak ta. Ket agsarita ta. Tapno saan laeng? Apa nanguram iti balay mi ti aramiden ti inam? No maamuan na, ang nagsarak ta. Kasta ka di. Di nang tumamuan, Eloisa. Adapang ta. When no balaag da idikan ni Mayor Solomon. Ano agsubli kami dyan? Dagas ti mapasamak kada kami. Eloisa. Kat idinaamuan da pinatarimaan ni tatang ti balay mi. Sana nagbayag. Pinauram ta nga. Ang kapkap na kamkadi niya isuda. Awanan sa bali, Jonas. Ngam saan amay may sa ti aldaw? Mr. Mercado. Adda pa nagpatingga ti pa naglablabas. Sige, adupay ti aramidag. Please, Eloisa. Kahit kung agkita ta, ada kita dito'y syudad ngayon niyo. Anya? Please. Taan niya ti kayat na ang mapasamak. Agkita kami, kalpasan na. Maisagmak kami kani tatang. Ni Mami ti tudwan ni Eloisa. Nga adda iti likodan ti pan nakauram ti balay da. Ay, panyalakit din ni Mami. Bakitan? Ngamsan ang makapanunot iti husto ken nasayaat. Anya launa yan ay atigura na kada Eloisa. Ay, saan na nga ta ang mapanunot? Nagdakkel. Wino, nagdagsan abasol ti inaramid ta. Masapol ang makasaritak ni Dawal. Amok nga isuda ti binilin ni Mami anang aramid iti dayjay. Ay, baliwak nga awagan ni Eloisa. Saan ko asar dengan? Aging ga iti saan kami ang makapagin na si Dagmanan. Kumusta kan, may lab? Che, anya amay labas sasawam daw. Piling ka mat. Siyempre, lab ka nga urisan nak ngayayatan. Nyam, sana ka mawanan iti ng mama. Amayat nak tumatlang tunyang. Wan, inton lumagto, winupuraw di uwak. Napangina ka launay. Mabagatan ka balasang nukasamla. Anya kumat bibiyang mo. Di uray man nagbakbaketak. Anya kumatin na sakit bakrang mo. Aray ko.
Pabainan ka dito niyang. At tantanang ka, nagsarsarita. Tamangan master ti sa ilo ti panunod ko. Aginda iti paspasurot kalatan ken Madam Candida. Sa anak nga agsagmak ken ka. Ano niya? Ngam no may pakitam kanyak anagbalbaliw ka at talagan, mabalintay. Anya dekat mga sawen. Amok pulos asaan ka makapagtukyan iti paaramid na nga uray dakas. Ang tagayam mo, napaaramid naman na nadakas. Amok da kayo ti binilin na ananguram iti balay da Eloisa, saan ka de? Anya? Da kami dito duwang mga nakaramid. Ulitat dawal. Aging ga iti paspasurot ka lang kan Madam nga uray dakas. Sa anak nga agsagmakken ka. Panunutan din bagak, dawal. Naman. Kasaladot ang mo nito yan. May bagak ka, Madam. Ang mga nukabilan, napapanawan na. Ay saan? Saan ko akayat na pumanaw dito nito niyang? Kan adadasan ko akayat akabilan ni Madam. Ay, agyaman dakan litaw kanakan. Uncle. Orahin ta sumangpag ti kasinsin baw. Wow! Nagpintas mat gayam to'y pagnana din yung abalay da, Uncle. Wen, balay da uncle mo akasinsin kaw. Katayan nga rod ni Uncle Baldo, Uncle. Ay, kuha nagbiyahe da. Sinabat da ti anak na naggapu ejay abroad. At gayam medyo abroad ti anak ni Uncle? Wen, kahit makaginawa nga raw. Nukas jay nga da papananda. Daada kami atalken na apanawan na. Ay, wala, Uncle. Mala. Agay na nakapay nga raw. Ay, kan agkapita ba raw? Ay, wala man, Uncle, tani. Nalamin gayam. Ay, karuwan Dayta ti pagayatak dito, ta napintas ti klima na. Isumot lagaya makayakayat yun kan inisan Eloisa ti Agnaad dito, Uncle. Saan laeng at ti klima na, barok? Ngamkit day. Gapo tanarangkas dagiti daduma at tao. Wan nga rod, Uncle. Ay. Alabas dala unay. Nangruna ka da doon niya kandida kan Mayor Solomon. Man, o saan natangag balbaliw ni Dawal? Sa anak tumat nga agayat kenkwana. Saan ko akayat ngagbalin nga asawa ti managdakdakas? Malakip ko ni Eloisa. Anya nga tamat ti aramidan na ita. Tanaamuan nan ani Doña Candida. Tinangbilin kadagiti tao na manguram iti balayda. Ay, anya laki din ngagpaiso. Di danto nga tamaamuan, di kinapudno. Kumusta kayo matan Doña Candida pa? Nabayagan na di kam nagsarita. Kat kumusta ti pa nakaiwar si droga dito San Mariano? At dagiti nakalista amaatap amay naig iti droga when no drug personalities. Kasta ka di? So amasapol nga damatiliw ka dagwada kat pagpudnuan dagiti pulisita. Wait ngam na da matiliw kat ibotaktak da no asino ti big boss da. Sigurado. Da kayo lakit dito pabasulin ni Doña Candida. Orayan niya didan. Tinapatag. May butaktak nga iso ti drag queen dito San Mariano. Nagsaka na kayon, kakadwa. Mabantayon into madamdamay tinay tuding a lugar. Ngayon baga ni madam, mapangsabatan tayo iti bitos.
Saan tayo samet nga iti kwarta, dawal? Ada! Pagkid ni nasaan? Nakilagatan timot tayo. Katusto ni madam. San rumbang matbulyaso tayo. Lan nga tanga ag double cross ti kasi narak tayo. San mat nga ta? Nang runa no makita na ti kado tayo ngarmaro. Anya ti madamag dawal. Agdarong kami ni ti lugar pagsasabatan may ti kontak kayo madam. Nasayaat no kasta. Masapol asan kayo mapaay. Wan madam. Sandang agbigtong tamang 1, 2, 3 kada kami. Tasasahur talaan. Loaded kami amin. Diyo'y palubos na kayo, ti mamaysaan da. Saan mingi palubos madam? Nakasaka na kami ang makipinatay. Rumbang lang. Tamay mayat payamatay kayo amin basta saan da maagaw ti epektos. Anya? Sana mabalin nga agpukaw agmanin. Mano a milyones day jay. Iso anabalbalor pa ti epektos ng ti biyagyo. Alas ba't nanti kas tapos tawal? So mabuso na kakatwa. Napatpatagbakit ng kinukuha na tipukaw na kwarta no bilang. Ngam da tayo at tao na. Nga daw. Ha? Ngam mala. Oray masurang tayo kan madam. Arami din tayo latati kabalan tayo. Tap numala tayo ti epektos ngawan barikot. Banat kang atwa! Ayop ka Mr. Guartilon! Ulag! Sige kang atwa! Patayin tayo amin dita! Banat! Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, diyo liwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok na istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.